Ginawas na ang resultahan ginhimo nga panginano o hingpit nga panginano han mga tinubyangan ng balaod bahin han mga armas de fuego. Ang mga posibilidad nga ginamit han duha nga batan-on ngadtohan na tabo nga madugo nga pamusil hasulod han San Jose National High School di na nag-agi nga Lunes. Ang 9mm nga pistola maramang kita ka tinatagyan inihin police woman kaapi itong PNP naka-issue inihaiya nga dada han 14 anyos nga nadadabi nga batan-on. Ani kaduha nga pusil in caliber 38 nga revolver ang dibola. Nakarehistro hinusa nga security agency pero may dangayon kambal nga adtuluwat tabuhol pareho nga serial number duha nga unit it usa na kanya Tacloban it usa na kadto buhol nakangaran din usa nga security agency nga nakabase ha Cebu. Separate ini siguro nga kabulastugan nga kinahanglan panginanuon ngadto hini nga baratunon nitong security agency kung kaya no nga magkambal usa lang nga serial number duha nga pusil anya na konfirma. Bahin hadton paggamit hini nga mga pusil ang 9mm subahit investigasyon ng PNP amon gindadarahan 14 anyos nga batan-on. Ngandidahan ira sinisiring nga laboratory analysis ngan paraffin test diri maubosin 33 kabisis nga nagpabuto ang nagdadarahan 9mm karang sigo ng 14 anyos nga bata ngan malamang ang mga namatay mga nasamaran amo ini nga 9mm nga dara hini nga 14 anyos nga bata. Ang 15 anyos nga batan-on na nagdadarahan caliber 38 nga revolver nakausala magpabuto. Subay ini laboratory analysis ngan ano pa nga proseso hidon PNP. Ang kinasuhan ng 15 anyos na nakausala magpabuto mahitungod Hilarmig Juvenile Welfare Act pwede hiya kasuhan may daniya baratunon criminally. Pero ang nagpabuto manakadamo nga 14 anyos waray niya criminal liability sanglit mapailarom lahiya hin rehabilitasyon ha pasilidad hiton Department of Social Welfare and Development. So amoy ni kasangkayan ang panginano ha anggulo han mga ginamit nga armas de fuego han madugo nga pamusil natabo ha San Jose National High School ha nag-agi nga Lunes.